division murazi ko ari equipe ya 12e division ica muri barrage itsinda Ngozi City muravyibuka bisanga mu cyaro cambere bakinyeseza imwe baca barakoroka uno musi ari kwa Musongati numwe mu bana bafatiye runini umugwi wa Musongati mu busatirizi abantu bakunze kwamubona cyane yevoriwe mu intara ya Bujumbura bakunze kwita Bujumbura rirare hari ikiriri benshi baramubona kuri college ariko arakina Baido yanize kuri Université Lumière do Bujumbura niho yize rero bano bana birumvikana ko nabo gukezwa baracari bashasha benshi mu cyaro cambere aho ufise saison nyinshi mu cyaro cambere usanga ari 2 canke 3 ariko benshi muri bo ku bice 90 kwijana ni saison zabo za mbere muri Primus League Burundi birumvikana ko baserukiye igihugu ku nshuro ya mbere kuko Christophe avala ne passé nakora ne passé iyi Sekafa ya under 17 mukiza ari capitaine bari basohotse ari muri preselection baramukasa baza kubona bwo ngatagirirwa amahirwe yo kwisanga mu rutonde ariko no munsi yisanze mu rutonde rw'abatanze imyaka 20 kandi ariko arabikora neza n'abandi bagiye batandukanye bari kuri bande touche nk'abasore bitwa Inazwe Jean Claude batazira Fistova kwa Ngozi City ariko uyu musore ziko afise ibitsindo bine mu match zitatu sindo bine yatsinze igitsindo kuri no muzi yatsinze double tanga na assist kwa Dest match ya mbere ya Ethiopia nako ya South Sudan twatsinze kimwe ku busatsinda igitsindo abaganda badutsinda bine kimwe atsinda igitsindo no musi watsinze 3-2 yatsinze ibitsindo biratanga na assist kwa Dest sora ameze neza cyane kabisa ubona reko kuri no mugoroba batsinze equipe ya Ethiopia abasore b'igihugu b'intamba mu rugamba badakwije imyaka igera kuri 20 babona ko ku munota 8 gusa mugabo witwa Christophe yaramaze ko giterekamo ndetse yongera atsinda ku munota 34 mugihe ku munota 80 witwa Desteman ari yamaze ko batsinda igitsindo nawe mugihe Ethiopia batsinze ku munota 75 witwa Antene Beyene no munota 28 witwa Mikias Iwali abana bakiri bato bakaba baduhojeje amarira ya nijoro abona ko equipe ya Burkina Faso bariko badutsinda ibitsindo bigera kuri bine vyose kuri kimwe ku mugora ku musi wode kuri Stade Arsane Ouattara Bimpe de Bimpe twaboneye ikimbwa yaboneye ku mugezi ine ubundi mukuru ahora ari mukuru nibaza yuko reka tubanze turirimbire bana imireko tuvuga bashiremo indirimbo y'intamba mu rugamba nazo ni intamba zariko ziraguruka mu kirero no munsi ari indirimbo nshobora guteza ingorane indirimbo kumenga sikeste zibazo wa muntu kino bye baza dorusha Mr Bible ngwino gato hano udurusha tubwire ko intamba mu rugamba akantu gatoya twumve ko bana twobakeza ngwino hano di Mr Ingenier turabira kan Mr Ingenier de son Ingenier Bible mwitegura namwe mudufasha ukeza abana bato b'imyaka 20 hama dukomeze ku makuru ariko aravuga ku mugabane b'Iburayi Vinicius Junior bamugaritse birakomera cyane ko se Bible yeka TV ivyawe n'umuhungu wawe ntibibara bishobora kuba bitabara ivyawe n'ujya muhungu wawe ntibibara kabisa arakanu arakaririmbo kina mu rugamba tugomba gucishiza ko abantu uya na kinamba mu rugamba kinamba mu rugamba mugabo twarimbwe na Cedric Bank reka turondere ka Cedric Bank ikibazo sawa kaba yitwa Mr Bible inamba mu rugamba ka Cedric Bank abanje kuduhereza urushari hari ibintu bitikora ndapfa gusimbirako hari ibintu ndapfa gusimbirako terereza mu rugamba ariko buriya ka Cedric Bank inamba ka Cedric Bank yasa ka Cedric Bank inamba mu rugamba Square karembo karahari ka Madame Fisto karembo karangica kanda kurabira ingene kitwa karya karembo ka Madame Fisto kanda kurabira ingene kitwa karajoshe pe kankarondera abana tubakeze bisigaye bihagarare n'ubundi bakoze akazi nabantu babana ume cyane badojeje amarira abana bagiye demi finale bana bagiye demi finale muri sege ega no kugitwara bo gitwara kitwa intamba ziwacu nibuka ko Sekafa y'abatarenze imyaka 20 twatsindiwe finale na Tanzania yaheruka kuri za Tirobi navyibuka Sekafa yabereye hariya muri Ethiopia twatsindiwe finale na Tanzania kuri za Tirobi mwakiri batana bakomeje kwitwara neza abana bakoze akazi reka tubakeze amatwi twigire takibazo na kimwe ati nimwirire meme kukurate akara abantu basigaye bangarika ati nimwirire meme kukurateza ibibazo ni abantu ino minsi batambaniye neza
hari abantu batambaniriza kabisa ndukeza abana bakiri bato b'inama mu rugamba amasegonda nka 30 amasegonda nka 30 amatwikomereze mu yandi makuru menshi reka aravugwa ku mugabane w'i Burayi tsinda intamba mu rugamba di mu rugamba kanyura umukino hinyanyura kantu batenge bakine bibure bazungagize batesha umutwe nakazi si umupira hasi kandi usukuye kuri kibuga cyose muhanahana ambagirana tsinda ntamba mu rugamba tsinda ntamba mu rugamba n'ingoma n'akamenyero gushimisha abakunzi byo ni ngombwa kutarumbeti be n'ingoma nyinshi morali irasara tugafata intsinzi tsinda rero intamba mu rugamba z'abadakwije imyaka 20 bakaba bitwaye neza cyane kabisa kuri uno mugoroba aho bariko baratsinda equipe ya Ethiopia bitsinda bigera kuri 3-2 ni kubakeza cyane ubona ko nubwo nijoro byatugoye ariko abana bakiri bato bitwaye neza cyane kuri uno mugoroba nani impamvu zuko tutobakeza kandi banakoze akazi gakomeye bo bari muri competition indani mu gihe abakunze bakiri muri qualification urumva yuko muri competition kandi gwa rukino gwa qualification baciye baronka novuga ngo tike yo kuja muri kimwe cya kabiri gica nyuma muri Sekafa iri kirabera hariya mu gihugu ca Tanzania. Aha nuko ibintu rero bimeze kuri uno umugoroba mu gihe bisigaye byabereye kuri Bimpe nimugoroba bagenzi bacu bigarutse ko mu gitondo ibyabereye Bimpe muri rusangi reka unkundire mvuga akakantu mwanya muto umunota umwe wonyine kugira ngo dukomeze icambere equipe ya Burkina Faso yaturushije kuri Tapiver ni equipe turusha integura turusha buri kimwe cyose ariko bitavuze ko rimwe na rimwe natwe tuzosinda equipe twavuze ku munsi wejo iyo equipe kurusha imyiteguro n'indi bigiye bitandukanye kugira ngo uyitsinde usabwa exploit kugira ngo ukore exploit biba bigusaba kwitegura bihagije ndetse no gutanga ibirengeye by'abantu bari bakwiteze ko kuri Tapiver ariko vyaje kuba atari ko bitugendera nabonye abakomeza kuvuga equipe yabuze umusaruro mumenyereza abandi bakavuga organisation n'ibindi bigiye bitandukanye n'ubundi nanje ngaruka handi nyene mumenyereza asaba muhaye akazi organisation ibijejwe irahari equipe itari kiraronka umusaruro ikiba gikenewe nuko abantu bicara hamwe bakaraba mbega bifirahe nimba ari kumumenyereza bahindure nimba bipfira muri organisation umenyereza akabaremewe organisation ihinduka itunganya ibintu neza n'ibindi bigiye bitandukanye muri rusange n'urukino rwo gusubiriza ruracari ku munsi w'Imana namba mu rugamba biraza kuba vyizwa karibo bakiriye cette fois igihugu ca Burkina Faso n'urukino rugira kane rufite ibiharuro byinshi kugira ngo tutava muri course ko gutsindwa ku munsi w'Imana biraba birangiye ku munsi w'Imana biradushira bica kuko mu kanya Malawi baraza kuba bariko barakina na Senegal gice saa 3 birumvikana ko Senegal bo banafise amanota 6 nabo nyene mu nkino zibiri nako amanota 4 mu nkino zibiri banganira Burkina Faso birumvikana ko erega nico kimwe na Burkina Burkina ariko no munsi ifise amanota 7 ko yarayidutse Burkina bamaze kujimira Senegal amanota 3 ko baradusinze ku mugoroba birumvikana ko na Senegal igasinda irabikwije ndwi match retour ni ku munsi w'Imana bakadutsinda kipe imaze kubikwiza amanota 10 twe tugira 3 biraba birangiye nuko bimeze no mu gihugu cyacu cy'u Burundi mufungire imikandara yanyu mwumvirize sentire zanyu ko zimeze neza cyane ubundi tugurukane muri no kajugujugu yacu amatwerekeze ku makuru menshi ariko aravuga ku mugabane w'Uburayi na cyane ko Sport Zone duhagarara ku makuru menshi aba ariko agenda avugwa ku mugabane w'Uburayi.